سلام علیکم برادران، خوش آمدید به اینترنت مگزین صاف سودای ما. آج ما در مگزین مسکو هم قرار داریم. شما میتونید دو مقدار ریش برآوردن یا که موی سر برآوردن، یک مقدار فرم بشیدن یا که برای خراب شدن خد را درست کردن یا که کرم را گم کردن یا برای داوای سفید را گم کردن میخواهید معلوماتی که را در اکران تماشا کنید. اگر شما در مسکو باشید یا که در سنت پترزبورگ باشید در مدت یک ساعت میتونید از دوبای مترو دسترس کنید یا که در دیگر شهرها باشید در مدت 3 روز یا که 4 روز دسترس کنید و می رقم‌ها زنگ زنید. کار کرده ایستاده؟ جناب مراد باید اول خودمون باور کنیم که زن و شوهر هستیم. جناب مراد اینها کیستن؟ شما با قفا گذارید. کمال سیاه در کجا است؟ باز کمال سیاه؟ نمیدونم، منم کمال سیاه. بیا. مهاجران محترم، اگر شما یا رفیق شما خواهش گذشتن گرانیسه را دارند، مرحمت به شرکت باوری. اکای سالای دراز است که کار فعالیت دارن، یگان جالب شدگی نیست. ماشیناشون کشادی بر هوا، چه خیلی که دیده سن این ماشیناشونه، اینا نمراشون بگیرین زنگ بزنید، ان شاء الله با روزگی خدا شما رو ساق سلامت بردن میارن گرانیسه با جای کارتون میمونه، نه پشت کار میشه. تو رو در اونجا زیق نمی کنن دخترم؟ نه مادر جان، من بسیار خوبم اونجا. یک جنگاور نامه رو گذاشته با هجری زندگی میکنی. اوه مادر، چه خیل جنگاور؟ آخر من دیگر نام جنگاور رو شنیدن نمیخواهم. اینها کی باشند؟ کمال سیاه در کجا است؟ شما کی هستید؟ کمال سیاه در کجا است؟ گپ زن. به من گوش کنید، رفتارتون رو خوب کنید که جنگاور داماد من است، وضعیتتون بد می شود. بسیار گپ نزن، به سوالم جواب ده. کمال سیاه در کجا است؟ تو مرا نمیفهمی؟ انا به شما با تو گفتم جنگاور داماد من است، نمیشنوید مگر؟ مادر جان، کنی زود با من بگو کمال سیاه در کجا است؟ از مادرم یک طرفی سه. جنگاور، به خدا میدونستم که میایی. پسرم، جزای اینها را بده، لاتو کوبشون کن. مادر جون، این دو بدبخت شما رو ترساندن. بسیار ترسیدیم پسرم. شما چه خیل مادری مرا ترساندید؟ یک توی دیگر برایش زن پسرم، سخت‌تر زن پسرم، یک توی دیگر زن پسرم. این پولیس، این جنگاور است. دامادم، میدونستم که ما رو نجات میدهی. چیگه پس چهل داماد؟ مادر جون، چهل مادر باز دست میبوسده؟ فقط من و هجری میتوانیم مادر گویم، جنگاور نه. ای سنم، هجری گفته میگردی، مگر ما رو هجری نجات داد؟ جنگاور نجات داد؟ در کجا است هجری تو؟ دامادم، التماس مرو از اون مؤذن خلاص کن، مرو بهترین خوشبختترین خوشدامنی روی دنیا میگردانی. سنم رو دوست مایلش پسرم، مایلش خوشدامن جون. کنی ببینیم. مادر جون، این جارو در اینجا از کجا پیدا شد؟ نمیدونم پسرم. آخر من به تو نگفتم مادر جان، دیگر رو برای نگفتم. من به تو انا ایست دخترم، دامادم رو بیعقل میکنی. او دیگر تو رو مادر جان گفتن نمیتواند، تنها من میتوانم. هجری گفتن میتواند ولی جنگاور گفتن نمیتواند. ایست، دامادم رو بیعقل کردی. مادر جان، مرا محافظت کنید. مایلش پسرم. چه؟ مادر جان گفت؟ درست شنیدم؟ مادر جان گفت؟ چند بار تو رو آگاه کنم من؟ چند بار مادر؟ نه دامادم. مادر جان تو بازی. دامادم، کنی اینجا بیا میکشم تو رو. اینها کی باشند؟
ба худо ки буданашонро намедонаму, вале ба одамҳои хуб монанди надорам. این او است ки аст ӯ? акай оне ки ту ӯро латукуб карда будӣ. бародарашро зада бошам, инро ҳам мезанам. ҷасур, ҳарду ин аблаҳро то маъюб шудан латукуб кунед. ту як тарафист. تویست کاری این رو من خودم حل میکنم. استاد یک سوال دارم، پرسم ممکن است؟ حاضری وقتی سوال پرسی است هجری؟ استاد با وای فای همسایه با اینترنت در آمدن جایز باشد؟ چرا با وای فای همسایه با اینترنت می‌داری هجری؟ استاد وای فایش کد ندارد. کد نگذاشته است؟ می‌شود خیلی باشد همه شهر استفاده کند. آخر همسایه با وای فای همسایه محتاج نیست مگر استاد؟ ها هجری بنویس هجری. وای فای همسایه را استفاده بردن جایز است. چون که در دل ما اسراف حرام است. ماشاءالله بهترین جواب دادید. تو در کجا این خیل جنگیدن رو آموخته؟ چه خیل خوب جنگیدی؟ کاراته مشق میکردم در وقتش. وا با من هم بیاموز. کمال رو میزنم. البته میاموزم. این دختر چقدر خوب میجنگیده است. هجری میتوانی بخوانی؟ مایلش استاد. با مولا مولود را شما نمیخونید؟ نه من نمیخونم. هجری خیلی وقت زیاد شد که شاگردی من است. با او یک سنجش گذرانم. کنی بخوان پسرم بخوان. تمام استاد. بسم الله الرحمن الرحیم. آخر قادر این دختری تو دامادم رو چنان لطو کوب کرد که اگر میدیدی دلت با او بسیار میسوخت. سنم کار خوب نکرده ای دخترم. آخر آمده شما را نجات داد است و را لطو کوب کرده ای. ها خوبش کردم، حقش همین بود. دامادی بیچاره من. پدر جان من یک چند روز در خانه هجری میمونم. با فکرم همین قدر لباس هایم کافی است. کافی است دخترم کافی است. هجری آمده تو رو میبرد؟ بله پدر. یعنی تو حالا هم هجری بگوی در حالی که داماد من جنگاور است. رئیس ما به خانه بابای قادر رسیدیم. بابای قادر و عائله‌اش را به اینجا بیارید. فهمیدم رئیس. بیاید رفتیم. ای چی گفت است قادر؟ ای سنم چی گفت است؟ سنم چی گفت است؟ اینجا خانه پدرتان است. اکای جمال به تو سلام گفت بابای قادر. حالا جمال؟ چی شد؟ ترسیدی؟ کنی پیش درو؟ سرده رفته؟ پیش درو. چیکار میکنی ها؟ ها کنید سردی گم نزن سر پیش درو. آنها را نرسید. خودم جبرش رو با کجا میبره؟ بسیار گم نزن.
استاد با اجازه شما من میخیزم. میلش هجری. خداوند صبر جمیل عطا کند. هجری، رحمت برادرم، مرا از مشکلی برآوردی. هیچ گپ نی استاد، برای خوراک دیوم ایستادن میخواستم اما باید سنم رو بگیرم. نه از این پسش را خودم حل میکنم. شبتان بخیر. رحمت از تو هم. استاد با من احتیاج پیدا کردید؟ زنگ زنید. با آدم خوب مانندی ندارن اینها. خواطر نشو، حل میکنم. رحمت. میلش خیر تا باز دید. میلکه خوش آمده. مالیا هجری با ما یاری بیده. پالا جمال گفتنی آدم ما رو دزدیده است، با کجای میبرد؟ حیاتمان زیر خطر است. رئیس، بابای خادر و عائله‌اش را گرفته آمده ایستاده. از عائله هم چه میخواهید؟ مرا گرفتید، آنها را سردید. بسیار گپ نزن بابای خادر. رئیس خطایی که نسبت او کرده می شود نمیبخشد. تو و عائله‌ات را از بند میبرداره. یاری دیه. خاموش، حاضر تو رو میپرونم. سردید دخترم را، سردید. راه کن گفتم، سردید. سبجان نشین، حاضر من تو رو میپرونم. حالا من با شما نشان میدیم. هیچ گپ نیست دومولا. تشکر زیاد. زحمت نکشید. هیچ گپ نیست. مرحمت بشید. مهدی سوز استی؟ دخترها، از این پس عملیات خطرناک است. شما به خانه برگردید. مراد، اگر مهاجر برایم همش رو پای میبرند، کمتری دیگر شنیم بعدم میخیزیم. نه، من با تو میروم. سفسطه نگو عالم. زینب راست میگوید. شین، با دقت باشید. صدیق مغرگر پیش بدرا. خوش آمده، خوش آمده. مرتضی استانو کم همی جای کو؟ مولود تمام شد، مراد حالا هم نامد. یا خدایا. خیر از دومولو. بله، برای نماز مولود را خواندن جای آرام میکابم. نماز مولود؟ آنقدر نماز مهم نیست. یکی خواهش پیدا شد. در اون حجره میتوانید خونید دومولو. تشکر. تو ما رو بازی چه فکر کردی کمیسر مراد؟ حالا بازی چت را میبینی؟ حیاتت میسوزد. حجره که میکافتم همینجا بوده است. این مراد همون فلش کرده تیز بگی ببرو که ایخنکی را مرده. کنی پیش را گردید کنی پیش را گردید. شما کی هستید؟ آخر ما رو به کجا میبرید؟ از ما چی میخواهید؟ سرده مرا چیکار میکنی یا؟ سرده کنی بدرون سرده دروی زودتر. شین رفتی مرتضی استانو قطعی امونی زبچه است. دو دشمن یک جوشیدن.
مراد دیری بد برآمد. بیده دشمنه که یک جو محافظ مانده باشه. حرکت نمیکنیم سردارم. حرکت میکنیم طرف قوری پدرت حرکت میکنیم. سوال بیعقلانه میدی. مرا گوش کنین، با دقت باشین. در درون دختره با یکی نپرانشون. تو یگون خطر نشید خودتون محافظت کنی، یگون تیر نپرانین. فهمیدی میرزا وطن؟ اطاعت سردار. حرکت. آخر فلشکا نیست کو؟ کمیسر مراد، فکر میکنم فلشکا را نیافتی. زیق شدم، ولی شاید عشق زندگیت را پیدا کرده ای. زینب یا عالم، دو دختر در گوشه مرگ هستند. فقط تنها یک تا از اینها زنده میماند. انتخاب از تو است. زینب بخدا سبا ویرونه که میزنم در فکر. پیش در راه. زوبای زینب و عالم در کجایند؟ نمیدونم همکار در کجایند. تو در اینجا چی خیلی که بسیار ایستادی. فکر کردم که کارا خوب نیست. با بچه ها به درون هجوم کردیم ما. غیر امکان است. چی گپه ای بچه؟ هر دو دختر را دزدیدند. از اول همش را میدانستند. همش را میدانستند. تمام همکار آرام شو. آنها را نجات میدی. کدامش را خلاص میکنیم همکار؟ تنها یک تاش را میتوانیم نجات دهیم. چی ها میگوی مراده؟ هر دویشان را نجات میدهیم زبید. اینجا دو سراغ است و یکیش من میروم و دیگرش تو. 1 ساعت وقت داریم. رفتیم. یک لحظه برادر. کدام ایمان؟ کدام دختر را نجات میدهد؟ چی خیلی که کدام دختر را نجات میدهد؟ من زینب را نجات میدهم و تو عالم را نجات میدهی. بخشیش. یک چیز نفهمیدم. زینب را من نجات میدهم گفتی تو؟ بله، زینب را من نجات میدهم. نجات نده برادر. من زینب را نجات میدهم. چرا تو نجات میدادی؟ بس کن همکار. تو زینب را نجات دادن نمیتوانی. او دورتر است، در وقتش رسیدن نمیتوانی. رنگی سوپرمن میرسم. بسیار خوب نجات میدم برادر. زینب من عالم ایت. فهمیدی؟ چرا من عالم را و تو زینب را نجات میدادی؟ من زینب را نجات میدهم و تو عالم را نجات میدهی. ای مراد گوش کن، تو چقدر دامولا هستی برادرم. از این جلک و سالت شرم نمیکنی. زنی تو رو من نجات بدیم ها؟ رفته زنی تو رو من نجات بدیم ها؟ همین خیر. دیوانه هستی تو؟ آخر من دامولای ساخته هستم. عالم زنی ساخته مخته نگو. رفته زن تو نجات بده. من زینب رو نجات میدم. سردارم وقت کم مونده است. بعداً بحث کنید نمیشود. زینب رو من نجات میدهم. گپ تمام. حاضر میگیریم در همینجا میپرانم. کنی بینم دامولای ساخته تو رو نجات میدهد یا که زنی ساختهش رو؟ البته که مرو. حالا میبینیم.
вайроншавии ҳозима, зардаҷӯш, боднокии рӯдаҳо, харобгардии фаъолияти меъдаю рӯда, туршии аз меъёр зиёд, ин ҳама метавонад боиси афсурдаҳолии шумо гардад. Оксасид илоҷи дурусти рафъи ин аломатҳост. роҳат гузаштани ҳар лаҳзаи ҳаёт аз интихоби оқилонаи мост. Оксасид интихоби дуруст барои рафъи ноҷуриҳои меъдаву рӯда. агар барои наҷоти олам равад, ба ӯ рӯзашро нишон медиҳам. бо диққат бошед. аз инҳо ҳар вақте ки хоҳам халос мешавам. вале аввал бояд бинам ки мурод киро наҷот медиҳад. ҷазои ин коратонро ба наздикӣ мебинед. шавҳарам ба инҷо омада ҳаматонро дастгир мекунад. дастгир мекунад? чӣ хел домло одамҳоро дастгир мекардааст? полис аст магар? мурод, маро наҷот бидеҳ, мурод! беҳуда дод назан хушрча. шавҳарат барои наҷоти дигар духтар рафтааст. шавҳари ман маро наҷот медиҳад, фаҳмидӣ? мо якдигарро дӯст медорем. чаро зайнабро халос мекардааст? инашро ман намедонам. табиар одам ҳар хел аст. ман мешудам дигар духтарро интихоб мекардам. ту интихоб кардаан гир. мурод маро халос мекунад. ҳозир шавҳарам ба ғазаби зиёде ба ин ҷо омада истодааст. он вақт мебинем кани ҳамин хел гап зада метонед. зайнабро ман наҷот медиҳам. мефаҳмӣ, ман наҷот медиҳам. ту не, ман наҷот медиҳам. ту не, ман. ҳамкор гӯш кун, гапро зиёд кардӣ. ман зайнабро наҷот медиҳам. оҳ шағол, медонистам ки ту зайнабро бо чашми бад нигоҳ мекунӣ. аммо мурод, нагуфта намонад ки ман он чашмакотро кандам мегирам бародар. сардорам ором шавед. зайнаб аз манам мурод. ҳамкор, ту намефаҳмӣ? ҳа ту зайнабро наҷот дода наметавонӣ. ту беҳунар ҳастӣ, инро қабул кун. ба гуфти ту ман зур нестам. куҷои ту зур аст? сар бутем ба сарди ту ман ҳозирро чӯро натукун мекунам. ба худ меош. поямро сарде. кани мурод, зуд биё. маро интизори зиёд кардӣ. поямро сарде. чикор мекунӣ ту абла? сарде поямро. ҳозир шавҳарам ба ин ҷо омада шуморо латукуб мекунад. ҳоло ҳам ҳеҷ кас наомадааст зебоя? шояд шавҳарат барои наҷот додани духтари дигар рафтааст? не охир, не! сарде маро раҳим. сарде маро. шумо чӣ кор карда истодаед? магар ин кор ба шумо мезебад? ҳозир мекушам туро. аблаҳи нобакор. сарде маро раҳим. сарде. ё ки барои наҷот додани олам рафта бошад. дар ҷое ки ман бошам, он шайтонро набояд наҷот диҳад. месӯзонам туро. ё ки мурод барои наҷоти зайнаб рафтааст чӣ? не, нарафтааст. мара сар бутен. ман бу фамоли ман модам ки ман чӣ хело дорам. сардора, шумо чӣ кор карда истодаед? шумо инҷо баҳс карда истодаед. вақт ба поён расид. духтарҳоро мекушанд. кани зуд меравем. рост мегӯӣ бародар. рафтам дар кор. фаҳмо. ҳозир ман барои наҷоти зайнаб меравам. боз аз паси ман таъқиб накунӣ. агар танҳо зайнабро наҷот диҳем, олам мемурад. ба ман чӣ? ба ман чӣ бародар? ман рафта зайнабро наҷот медиҳам. боқӣ мондааш дар дасти туст. рафтӣ. зубайд, акнун ман чӣ кор мекунам? агар оламро наҷот диҳам, зайнаб маро мекушад. зайнабро наҷот диҳам, олам мағзи сарамро мехӯрад. хайр, хубтараш ман оламро наҷот медиҳам. алло устод. ҳиҷрӣ, вақт надорам, баъд гап мезанем. устод, пала ҷамол санам ва оилаашро дуздидааст. онҳоро дар анборе нигаҳ медорад. дуздидааст? бале устод, ман дар наздикии он маконам. пеш аз ҳаракат кардан ба шумо занг задан хостам.
худаш чӣ гап аст бародарам, ҳеҷ нафаҳмидам. имшаб ҳамаро дуздиданд. боз киро дуздидан устод? зайнабу оламро ҳам дуздидан ҳиҷрӣ. ман назди шумо меоям. ту куҷо меоӣ ҳиҷрӣ? беҳтар аст санам ва оилаашро наҷот диҳ. рост мегӯяд устод. охир ту чаро ба ман занг зади ҳиҷрӣ? зуд дӯстдоштаатро наҷот диҳ. устод, ман рафта санам ва оилаашро наҷот медиҳаму? бале ҳиҷрӣ. қабурғаи одамро шикани ҷоиз аст. чӣ? устод, бисёр асабиам. ғазабӣ ҳастам, хато кардан намехоҳам. одам барои дӯстдоштаашро наҷот додан устухони одамро шикана ҷоиз аст? вобаста ба устухон аст ҳиҷрӣ. метавонӣ дасту пои онҳоро бишканӣ, вале ба сарашон назан. боз дарди сари худат мешаванд. тамом устод, худо аз шумо розӣ бошад. аз ҳамаамон ҳиҷрӣ. зуд рав, онҳоро наҷот бидиҳ. раҳмат устод. ба шумо ҳам барори кор, худо нигаҳбонатон. қабурғаи ҳамаи шуморо мешиканам. худоё ба ман қувват бидеҳ. тоқат кунед, халос мешавед. فکر کردی که آن موشی زدهی تو را من فراموش کردم بابای قادر؟ تو چه گفته ایستاده؟ کدام موش؟ هفته گذشته به تو گفته بودم که تو به تجارت توقفگاه نداری. تو درآمده او را از من گرفتی. هیچ کس تجارتم را از من گرفته نمیتواند. مادر، آب گرمتر شده ایستاده. ای قادر از برای خدا کاری کن. این مردی بعد ما رو مثل مرغ در این آب میجوشاند. شد آخر شد. چیزی که خواهی میدیم، فقط آیله‌ام را رها کن. وقتی سودا گذشت، کار از کار گذشت، دیگر مسئله پول نیست. تو نامم را داغدار کردی. از این راه بازگشت نیست. تو و آیلت میمورید. چی میگویی تو؟ همه ثروتم را به تو دادم. رها کن آیله‌ام را. رها کن گفتم. آبی گرم را سرده. بشارف. در کجا هستی هجری؟ زود بیا ما رو نجات بده. هجری؟ مؤذن مگر ما رو نجات میداده است؟ اگر کسی هم نجات دهد او جنگاور است. از کجا میآید آخر؟ ای رفته بود مؤذن نامزد شدی، جنگاور قهر کرد، با جورب او رو لطکوب کردی. حاضر چرا آمده ما رو نجات میداده است؟ مادر پروا نکن، من مخفی به هجری اسمس نوشتم، او اومده ما رو نجات میده، تو نترس. ای قادر دخترت حالا هم هجری میگوید. شروع. پدر من مردن نمیخوام. دخترم. پدر. ای جنگاور دامادم یاری بده. هجری. ای پسرم صدای مرا شنو، اومده مرا نجات ده. پدر یاری دهید. دخترم یاری دهید. خدایا با تو عهد میکنم که اگر حاضر جنگاور اومده ما رو نجات دهد، دخترم رو با اون مؤذن نه به جنگاور میدهم. خدا یا خدایا اگر جنگاور ما رو نجات دهد، من هم دخترم رو به جنگاور میدهم. بیهوده تلاش نکنید، هیچ کس شما رو نجات نمیدهد. خدایا بسیار گرم است. ای به شرف ها. ای جنگاور، ای دامادم. این کی است؟ زود او را دستگیر کنید. ای میدانستم که ما رو نجات میدهی پسرم. زن همه اونها رو خوب زن پسرم. زن آنها رو، زن جانم. ببین که با مادر جانت چکار کردن. زن پسرم، زن پسرم. ای زن پسرم، خوبتر زن.
сарашонро шикан писарам. модарҷон дар сараш задан ҷоиз нест. Ай писарам, магар ту корҳои кардаи онҳоро надидӣ? албатта ки дидам. агар хоҳӣ дасташро шиканам. шуд писарам, дасташро шикан. Шикан. илтимос дастамро нашикан. ҳар чӣ хоҳӣ медиҳам. дастамро нашикан. ту чӣ хел ҷуръат кардӣ ба наздикони ман зарар расонӣ? одами паст. ана амихел. ана. ай домодам. ба худо агар ту намеомадӣ, онҳо моро дар об ҷӯшонда мепухтанд. домодам, ҳаёти моро наҷот додӣ. моро наҷот диҳ. ай ё худоҷон. модар, ҷонам. падар, шумо чӣ гуфта истодаедам? домоди шумо ҳиҷрӣ аз ҷанговар не, ба худ бедохир? бигир, дастамро бигир. чӣ хел ҳиҷрӣ? кадом ҳиҷрӣ? ман духтарамро ба ҷанговар медиҳам. домодам, саломат бош. ҷони ман. падар, ба модарам ягон гап намегӯӣ охир? охир чӣ гӯям духтарам? домоди шербачаи ман. падар, хайр майлаш модарам ӯро дар оғӯш гирӣ. ту чаро ҷанговарро дар оғӯш мегирӣ? мебахшӣ духтарам, ҳам модарат ҳам ман ба худо қавл додем, аҳд кардем ки агар ҷанговар моро наҷот диҳад, духтарамонро ба ҷанговар медиҳем. аз ин қавл бозгаштан мумкин нест духтарам. падар, ман бо ҳиҷрӣ хонадор мешавам, бо ҷанговар не. мурам дигар туро ба ӯ намедиҳам. акнун бисёр дер шудааст. кани як салом диҳ ба шавҳари оянда. кани ҷонам. шавҳари ояндам? ҳозир ба ту шавҳари ояндамро нишон медиҳам. чӣ кор мекунӣ? чӣ кор мекунӣ? чанд бор ба ту гӯям? инҷо биё. чанд бор ба ту гӯям? ман номзади ҳиҷрӣ ҳастам. раво инҷо. оҳ сарам, духтари бевиҷдоне. санаме дасташ бисёр вазнин будааст. зуд ин либосҳоро кашида ба дарун даромаданам лозим, вагарна санами бевиҷдон боз маро сарзаниш мекунад. куҷо гум шудӣ ту ҳиҷрӣ? куҷо ғайб задӣ ту ҳиҷрӣ? ба ман гӯш кун санам. як бори дигар ҷанговарро бо ҷорӯб занӣ, ба худо рафторамро бо ту дигар мекунам. ин чӣ кор аст? охир ӯ домоди ман аст. домодам аст. рост мегӯӣ занакҷон, ӯ моро наҷот дод охир. ҳиҷрия, вой бар ту. омада маро наҷот надодӣ. ақаллан ба полис хабар медодӣ? тарсончак. вай ҳоло ҳам ҳиҷрӣ мегӯяд. духтари беақли ман. наҷотдиҳандаатон омад. санам тоқат кун. дар куҷоан одамҳои паста? модарҷон, падарҷон, шумо хуб ҳастед? ин боз аз куҷо баромад? барои наҷот додани шумо омадам, модарҷон. мошоллоҳ писарам, аммо дер кардӣ. ҷанговар моро наҷот дод. ту метавонӣ ба хонаат равӣ писарам. мегӯед ба хонам равам? хайр биё, санам рафте. не писарам, не. ӯ бо ту намеравад, чунки мо санамро бо ту не, бо ҷанговар хонадор карданӣ ҳастем. санамро бо ҷанговар хонадор мекунед? шӯхӣ карда истодаед, модарҷон. ин хел мешавад магар? ба ман модарҷон гуфта инҷо наист охир. маро танҳо ҷанговар метавонад модарҷон гӯяд. номзадиятон барҳам хӯрд писарам. барҳам хӯрд? падарҷон? маъзарат мехоҳем ҳиҷрӣ. мо қавл додем ки касе моро наҷот диҳад, духтарамонро ба ӯ медиҳем. санам, модарҷон ва падарҷонам чиҳо мегӯянд? чаро ин хел мегӯянд онҳо? ҳиҷрӣ, ман ба ту смс равон кардам. омада моро наҷот бидеҳ. ту чӣ кор кардӣ? наомадӣ. моро боз ҷанговар наҷот дод. боз ҷанговар. хуб, аммо шуморо ҷанговар наҷот дода бошад,
ман чӣ гуноҳ дорам ки як лаҳза модарҷон, иҷозат медиҳ? майлаш духтарам. вақте ин гапҳоро мегӯӣ ҳеҷ шарм намекунӣ магар? номзади туро омада дигар кас наҷот медиҳад. чӣ хел роҳат буда метавонӣ? ман дигар тоқат намекунам. иссанам чӣ кор мекунӣ? халос шудем, ба худо аз ҳиҷрӣ халос шудем. дар ҳақиқат ҳамаш тамом шуд. акнун дигар монеъ нест ки бо ҷанговар духтарамро хонадор кунам. меравем қодир. биё санам, рафтем. биё духтарам, биё, рафтем. меравем. мунтазири ӯ ҳастам. охир анихӯ барои наҷот додани он духтар рафт. инро чӣ хел ба ман раво диди, мурод? ҳоло ҷавоби инро аз ту мепурсам. тоқат ки зайнаб, ман омадам. наҷотдиҳандаат наомад ку? аниқ пеши вай духтар рафт. хай чӣ кор кунем, тақдират ҳамин будааст. ту ба комиссар маъқул набудаӣ. духтари дигарро дар куҷо нигоҳ медорӣ? домуло, роҳатро гум кардӣ. инҷо чӣ мекобӣ? намоз хондани будам, масҷидро мекобам. масҷид? اینجا مسجد نیست آخه. معشوقت نآمد؟ یعنی برای نجات دیگر دختر رفته است؟ نه، шавҳари ман барои наҷот додани зайнаб намеравад. агар ин тавр шавад, мурданам беҳтар аст. парво накун, be in ham memurӣ.
گفتم که برای نجاتی من بیایی. عالم خوب هستی؟ خوبم مراد، خوبم. میدونستم که من رو انتخاب میکنی. اگر برای نجاتی من نمی اومدی از غمی زیاد میمردم به خدا. شد آرام شو، همش گذشت. اگر برای نجاتی زینب میرفتی میمردم. میدونستم که من رو انتخاب میکنی مراد. همین قدر خوشحالم که زینب تو هم نجات یافته ای کو؟ زینب نجات یافتی؟ او رو زبید نجات داده است همین خیلی نه؟ زبید؟ ها البته که زبید اون نجاتش داده است. شد عالم تمام، خطر پسی سر شد. بسیار ترسیدم مراد، بسیار ترسیدم، تنها موندم، ترسیدم. یا که پدر را کو بیارین؟ بدبخت بوت زینب هم میدزدی ها؟ پیش نگاه کن، دیگه زینب ندار. اگر میمردم چی؟ بی عقل. چرا برای نجاتی من ناومدی؟ زینب جان تو اصلی کارو نمیدونی. زینب جان آی دیونه ای؟ باز لباسی دامولوگی پوشیده ای. شرم کن. آخر من دامولا نیستم، کمیسر هستم. مادامی که کمیسر هستی چرا به نجاتی من ناومدی؟ به نزد این؟ چرا او را رفته نجات دادی؟ او نه به محلمون اومده است ولی ما خیلی وقت است که شناس هستیم. آخر در حیاتم این خیلی رفتاری بد ندیده بودم. میزیبد به تو؟ زینب من تو را هم نجات دادنی بودم ولی زبید خواست که گوش کنی شما چی قد داد وای دارین؟ من یکان گپ شما را از سحر توضیح نفهمیدم که شما چی میگی. همه سوق سلامت یکان کس یکان کار نشیده. خدا را شکر بگی. مراد عالم ببیره نجات داد. من کوشش کردم که زینب جان رو نجات بدهم. خلاص گپ همه سوق سلامت هستیم، خدا را شکر، یکان پرابلم نیست. بله همین خیلی به خدا. ما هم خوشحالیم، همیشه همین خیلی میشویم جناب زبید. راستی عالم ببیره گفتیم من نجات میدم، انتخاب خوب کردیم مراد. و نگفتن همونه که شما با همدیگر بسیار زیبنده هستید برادر. تو چی سفسطه میگویی ها؟ آخرین وظیفه من است. آخر من هم زینب را نجات دادنی خواستم ولی در قسمتم نبوده است. هیچ گپ نه زبید. برای آینده نجات میدهی، من به تو باور دارم. آخر زینب برای نجات دادن تا حسین بولد تیزتر دویدم، لیکن دشمنات فریب کردن من دیگر طرف دویدم. میدونم، یعنی خدا میدونم که تو چقدر قدری مرا میدونی. لازم نیست که همش رو نقل کنی. من یک چی رو نفهمیدم. تو از آن آدم ها چی خیلی خلاص شدی؟ یعنی در بالای سرم 2 نفر منتظر بود. آنها رو خوابشون برد. من گریخته به اینجا آمدم. خوابشون برد؟ بله. خب لیکن تو از کجا فهمیدی که عالم در اینجا است؟ بینی هم گپ زدن، شنیدم. آخر تو چی رو فهمیدن میخوای که در این وقتی شب پرسیده ایستاده ای مرو؟ لعنتی تو خودت کی که زینب مرا پرس پوز داری؟ نبینی کمی زینب جانی مزیخه؟ خیر آدم ها رو دستگیر کرده توانستی زبید؟ نه، با انبار گروه را روان کردم، آنها گریختن. سردار امنیت میخواهد با شما گپ زند. رفتیم. تو رو اینجا منتظر میشوم جانم. تو کی رو جانم گفتی؟ مراد رو گفتم. یگون مشکلی است؟ بله.
ту муродро ҷонам гуфта наметавонӣ? чаро рашк кардӣ ҷонам? ту аз вақте ки ман зани домуло шудам ин хел шудӣ. чаро рашк мекардам? мурод туро нигоҳ мекунад магар? туро мефаҳмам ҷонам, яъне мурод маро наҷот дод, инро қабул карда натавонистӣ ин хел мекунӣ. хай чӣ кор кунам? маро интихоб кард. туро интихоб накард? шуд, гӯш кун Зайнаб. мефаҳмам ки вазъиятро қабул карда наметавонӣ, вале мурод аз ман хушаш меояд. барои ҳамин аз ту хоҳиш мекунам аз мурод дур бош. ту чӣ гуфтӣ? аз мурод мегӯям дур бош, чунки аз ман хушаш меояд. олам ту бемор ҳастӣ? хаёл дида истодаӣ? мурод аз ту хушаш намеояд. муродро аз ман хушаш меояд. Зайнаб, ту хаёл дида истодаӣ? чунки мурод аз ман хушаш меояд. аз ман хушаш меояд. тамом. ин хел бошад чаро маро наҷот дод? агар гӯям ки аз ман хушаш меояд, яъне аз ман хушаш меояд. ҳоло мебинем. духтаро, рафтем. мо шуморо ба хонаотон барем. зайнаб? олам? мебинем. аҳ санамо, инро чӣ хел ба ман раво дидӣ? ҳиҷрӣ? чӣ гап аст? чӣ шудааст ба ту? ҳеҷ. напурсакай Шавкат. охир ӯ пурсид ку чӣ шудааст? бача пурсидем, ҷавоб бутӣ охӣ. санам номзадиамонро барҳам дод. чӣ гуфтистай? барои чӣ ҳаст кас кардистай? и чиай? дар дасту чие қиса қапидӣ? ана ангуштарин. ё бояд ҳамдигарро мегирифтан, бахтшон омад накард. бачаи чилики санами қағаф судай. биё бародарам, инҷо бишин. бишин. ҳиҷрӣ, ма ангуштарин табиги. ҳамира харида будиш? и пад ранги фиёна будай. ба чӣ хелиши? охир пала ҷамол гуфтани одам санам ва оилашро дуздид, ҷанговар бошад онҳоро наҷот дод, корҳо тамом шуд. ин ба номзадитон чӣ алоқа дорад? охир ака, санам мегӯяд ки чаро доимо ҷанговар омада маро наҷот медиҳаду ту наҷот намедиҳӣ. васфиам доду вой карда гуфт ки номзадӣ тамом, чалама гардон дод. и қаб бемаъне будай. ба ҳамаи корам инай? танҳо ин мевуд ба хайр буд. падару модари санам ба ман хиёнат карданд. гуфтанд ки аз ин пас домоди мо ту нестӣ, балки ҷанговар аст. яке дар таги ҳамин ниқоби ҷанговар қадами қурбон боша, баъд духтарта мебурем метиш. и одамо беақл шидан ба худо. ҳозир дар таги под лекси 570 набоша ку духтарша наметата мегарди ба худо. чӣ замона? бале. тоба. охир онҳо хоҳиши ҳиҷриро қабул карда надоштанд. маълум буда хе ин беқувват аст. вале айб аст охир. ин одам қаҳрамонест гуфта номзадиро барҳам дод. аз ин хел кор мешавад? муҳим ба қуввати одам нест, имон бояд ба қувват бошад. ҳами ҷавони хуб, ман масъаларо аз решааш маълум кардан мехоҳам. беин ҳам масъаларо решакан карда болои замин парфтаган. ягон роҳи ҳал дошта бошӣ бугӯ. дорам. чия? роҳи ҳал ин аст. роҳи ҳал нест, роҳи ҳал надорад. пу худо ҷунамаргит кунад. ҳами одами беақл. дамта бигӣ роҳи ҳала меёбум. ёфтам. аз ростӣ? аз ростӣ ёфтам. як фикри супер дорам. чӣ ёфтӣ ту? ту ҷанговарро латукуб кунӣ, домод кӣ мешавад? ҷанговар. савола такрор менам. ту ҷанговарро латукуб кунӣ, домод кӣ мешавад? ҷанговар мешавад. хоҳар ё чад бумра дамта бигӣ ман инра пурсидестам беақл. ҷура охир ин ҷанговарро чӣ хел мезанад? бале ака Шавкат, ман ҷанговарро чӣ хел мезанам? ҷанговар ман мешавам, ту мара задан мегирӣ. ба фикрам нақшара фаҳмидӣ гӯшотон ҷу меда. дар пеши авлоду аҷдоди санам ман ҷанговар мешавам. ҳиҷрӣ меоя, мара дар замин меғавҷа чунон мезана. ана ба ман мегрезум, ту шеф мешӣ. қаҳрамони мо ҳиҷрӣ санам бошад, аз они ҳиҷрӣ мешавад.
با کار که حل شد دوله ما را فراموش نمیکنی. بسیار خوب ولی من یک چیز رو نفهمیدم. چرا نفهمیدی حیوان؟ کو بگو گوش کنم. جورا جان همه شطر رو تو میخوری همه خیلی؟ ایش بگردن من فکر نکن. اوکی. همه لباسای جنگاور را یافتن در کوره. چرا با من نگاه میکنید؟ من ندارم. هجری نقشمون اودیای من های بین حوالی میرم بعد تو میای او طرف من وایما میکنی من تهدید میکنی فهمیدی؟ وقتی که اولادای عروس بالا حوالی برآمدن بعد تو جورا با مرا در زمین میافتونی و شپیدن میگیری فهمیدی؟ زدن گیر نه از من نمیزنم تا همین در اعضای بدنم نزن دیگه در لبوجم زدن گیر فهمیدی؟ همش همین قدر؟ هوا یگون جای خینی نداره حالا تمام که شوکتی خیلی باشه دوستان هجری همه گرده چپ من پیرا سکدگه دامجا نزنی با احتیاط کده بیا چاقت کن جورا غالبیت مبارک شود عروس نصیبت کنه اکه شوکت بفرمو اگر همین کار شود به هیچ میروی قربانت شم مورم برای همین ثواب بگیریم گفته سمی چشمات کلام کشا نگاه که جنگاور نیاید با شوکت با لباسایت کشتی بابا وظیفه تو چی است؟ شو خیر آخر من شما رو تماشا میکنم یگون کاری خطای شود خبر میدیم همه یک جای میگریزیم تمام غالبیت همان مبارک شود در امان خدا هممون یک جای غالب میشویم انشالله ниҳоят аз он мо аз ин халос шудам ҷанговар домоди ман аст ҷанговар домоди ман аст ё худо ҷанговар домоди ман шуд домоди ман аст домодам ҷанговар домоди ман шуд шуд чаман тамом бас будагист ҷанговар домоди ман мешавад ҷанговар домоди ман мешавад модар من با جنگاور پنگاور خانه‌دار نمیشوم بهوده خوشحالی نکن به این هم با آدمی که پلیس از پسش است خانه‌دار شده ممکن نیست حتی تو مانع شده نمیتوانی که جنگاور دامادی من شود دامادی من جنگاور دامادی من شد جنگاور دامادی من است مادر چند بار به تو گفتم و باز میگویم که من با جنگاور خانه‌دار نمیشوم من با هجری خانه‌دار میشوم بس کن هجری گویی رو آخر انگشترینش رو دادی نامزدی رو رد کردی کار تمام شد جنگاور صدای چی باشد؟ چرا دوست داشته دیگر کس را با چشم بد نگاه میکنی؟ هجری؟ این صدای موازی نیست؟ با فکرم اوست با خدا که اوست رفتیم بینیم کاری کردت رو بین؟ این مگر با تو مزبد ما باز تو رو مردک فکر میکردیم جنگاور دامادم هجری مرا گوش کن جنگاور چی میگوی از دوست داشته من دور میشوی آن دختر عروسی من است دیگر تو رو در نزدیو نبینم وگرنه احوال تو بد میشود اینم خیلی هجری گپ زد ای این موازین دیوانه تیار شده است کو نمیفهمم با خودش باوری دارد از برای خدا جنگاور پسرم با تو دروغ میگوید با سنم نامزد نیستند او را زن پسرم زن ساسته نگو چمن چرا او را زند هجری پسرم کنی تو با خونت برو از او شطه خوردنت لازم نیست پروا نکنید پدر جان حاضر جزای جنگاور را داده زود میویم شما چای دم کنید چای نوشی میویم گوش کن جنگاور آخران بار میگویم دیگر تو را در اینجا نبینم از دوست داشتم دور میشوی وگرنه تو را بسیار سخت میزنم
туро дӯст намедорам. Дигар дӯст доштаи ту нестам. ҷони ширин ин қадар ҷанга макун. аз барои ҷанговар шуда дилтанга макун. ман ҳозир ӯро лату кӯб карда дубора дили туро ба даст меорам. аҳа, ҷанговарро лату кӯб мекардааст. ай ҷанговар писарам, ӯ чиҳо мегӯяда? бизан ӯро, зан. ҳаракати Шавкатро бубинӣ, ё худоё то. ка Шавкат? ич хеле пирӣ омад. абача моам дар вақтш машқ кардагим. зури бади яка. гуфтум ку ғайри аъзои баданам дар куҷое мефора задан бигӣ. фаҳмидӣ? ҷанговар, ҳиҷриро назан илтимос. танҳоро каме битарсону халос. духтарам, ту чаро кордор мешавӣ? бигзор каме не, хуб зана туро. ҷанговар зан, писарам зан ӯро. ҷанговар, ист, ҳиҷриро назан. сахти бад задама ка Шавкат. бача уста бизан нофун дар кард. ҳамон дигар намезанам. аз ин пас бо ақл шав ҷанговар. ба ту чӣ гуфтам ҷанговар? аз ин ҷо дур мешавӣ. дигар туро дар назди дӯздоштам набинам. фаҳмидӣ? кани ин ҷо биё, биё. боварам намеояд. ҳиҷри ҷанговара зада истодааст магар? не ҷонам, ин ғайриимкон аст. чӣ хел муаззин ҷанговарро мезадааст? ҳеҷ ин хел шуда наметавонад. аҷоиб. ҳиҷри, боз бизан ҷанговаро. бизан, боз ҳам бизан. чӣ қадар маро дӯст доштанатро нишон биде. парво накун ҷони ширин, инаш барои ту. одами пас. тоқат кун писарам, ҳозир меоям. ҳиҷри, ту бародарӣ. ҳамо ки омадан я мушти дигар дар рум бизан, фаҳмидӣ? майлаш. тамом ака Шавкат. ку меомадан? барои ки ма давлини пас шед. не ҳоло наомаданд. ҳама ки омадан қурсоқ ма ба қафу дар таи фукум яхта бизан. тамом. ана ин хеле сто. не дар ин тараф назан ки давдонам пломба дора нашкана. ай тараф зан. тамом. исто ака. ранги кинои ҳиндӣ бизан, ба шака нараса. бача ҳиҷри, сахт зудистан. аз дӯздоштам дур мешавӣ. чанд бор ба ту гӯям? ҳиҷри Шавкат шоҳро аз ростӣ зада истодааст. одами пас, нобакор, аблах, одами пас, ҳайвон. одам нести ту. ҳиҷри, бача уста бизан, ма Шавкату мохӣ накишиме. хуб аст яка Шавкат. дар гурдам задӣ. ай омадам домодам. ака Шавкат, намура ака Шавкат. ту киро мезанӣ? киро? домоди ман. ай домодам, хез туро саг зад. писарам, ай хез, ай писарам. биё домодам, биё. ой ҷони ман, ай домодам. та ҳайвони сахти бад задӣ. ай дида истодаи қодир, чӣ хел домодам онро задааст? ваҳшӣ. ҳалолат бод ҳиҷрӣ. раҳмат падарҷон, ташаккур. яъне дар ту қувваи имон он қадар бисёр будааст ки ҷанговарро мезадаи ҳалолат бод писарам. майдача. ай қодир, намешунавӣ магар? домодам онро задааст, домодам онро. ба худо, занакҷон, боз наранҷад ҷанговар. чӣ хел шатта курд, ё худоё. акнун ин хел шуд қодир? бале, ҳамааш дар назди чашмонам шуд охир. ҷанговарро задӣ ҳиҷрӣ. аз ин пас маро ту худат наҷот медиҳӣ? не намешавад. не, ман танҳо як домод дорам. маро танҳо домоди худам наҷот медиҳад. ӯ домодҷонам.